Kopaonik, planina snega i sunca, je prestižni turistički centar Srbije i jugoistočne Evrope sa ukupnom dužinom skijaških staza od 50 km. Kapacitet žičara od 30.000 skijaša na sat zadovoljit će i najzahtevnije poklonike zimskih sportova. Najviši vrh Kopaonika je 2017 metara, a staze su opremljene sa 22 ski lifta i žičara. Broj snežnih dana u godini je okvirno 140, a celokupan ski centar Kopaonik posjeduje savremene i efikasne sisteme za veštačko osnežavanje. Na vrhu Kopaonika, na nadmorskoj visini od 1790 metara, na prevoju Jaram, niče novo naselje Sveti Simeon, koje spaja srpsku tradiciju 12. veka i modernu Srbiju 21. veka. Jaram vile predstavljaju prvu fazu budućeg kompleksa u Svetom Simeonu, a nazvane su po čuvenim ženama iz dinastije Nemanjića: Anastasija, Jelena, Simonida i Teodora. Vile se prostiru na površini od 5000 kvadratnih metara i raspolažu sa ukupno 39 komfornih apartmana površine od 35 do 60 kvadratnih metara. Svaki vlasnik apartmana ima svoje garažno mesto i posebnu skijašnicu. Vile su pozicionirane tako da zadovolje potrebu za maksimalnim komforom u korišćenju, intimnosti i zaštićenosti od klimatskih uticaja. Kompleks karakterišu 3 vrste komunikacija: kolska sa nadzemnim i podzemnim parking površinama, zatim pešačka i skijaška staza koja skijaše vodi do samih ulaznih vrata u liftove vila. Kvalitet gradnje Jaram vila ispunjava najviše standarde. Korišćeni su najplemenitiji, najkvalitetniji materijali. Vile su obložene poznatim srpskim kamenom, belovodskim peščarom i sibirskim arišom, a krovovi su pokriveni sibirskom šindrom i kamenim pločama. Standardna oprema apartmana u svim vilama uključuje luksuzna kupatila, opremljenu kuhinju, brzi bežični internet pristup, kablovsku televiziju, drvenu stolariju od ariša, hrastov parket, granitnu keramiku i video nadzor. Potpuni komfor obezbedit će budućim vlasnicima recepcija želja, usluga koja je svim vlasnicima apartmana i njihovim gostima na raspolaganju 24 časa dnevno za sve vrste njihovih potreba. Sveti Simeon svojim budućim vlasnicima nudi mir i harmoniju privatne rezidencije u ambijentu blaga prirode, tradicije i kulture. Sveti Simeon, privilegija odabranih.